Shalom, menjua-jua manbanta kerina seitun siklengi Tuhan ta Yesus Kristus. Malam dingin meriah kalau kurta sebab ibas kesempatan enda banci ka kita jumpa ibas jambur seitun ta. Guna ras-ras kita memurote tedeh bagaipe megiken kata di bata si jadi pergegeman banta ibas dalani wari-wari ras kesempatan si bereken di bata man banta. Ope dengan kita megiken kata di bata mari ras kita toto. Isahkan kami bue bujur man bando o Tuhan di bata Bapa si perkuah. Tangkas kal igejapkan kami bekas pengarak-ngarak ras lia satendo. Sehibas kesempatan enda pe Tuhan kelengatendo lah pernah erlekam pak kami. Terpujilah kamu o Bapa segedang-gedang kegeluhan kami. Tuhan ngaku kami. Lah boleh gegep pemutuh ibas kami dalani waris sendah. Guna ngalakan kerina perbeben sirah ngerim-rim kami. Maka jaga kawali kami Tuhan. Persingeti kami arah katando sintisik nari i orati kami. Maka ngasup kami ngangkai. Terlebih pemakaikan katando sintisik nari orati kami. Ijadikan kami jadi remai tengah-tengah kegeluhan kami. Jadi sinerangi perdalan kami, maka menang kami ibas ngalakan kerina perbeben kegeluhan ras gelarndu termulia. Ngerana dage kam o Bapa, sebab kami nggo sikap megikan katando. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Kata di bata si jadi pergegeman bantah. Ibas perjumpaan tas kalenda ibuat ibas kuan-kuanan. Kuan-kuanan 20 ayat 10 telu. Bagenda nina. Kala simuniken dosana labanci sangap. Kala singakuken dengan nadingken dosana i alami dibata kap. Ijenda pengegenta. Bapa nande turang rasnina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Lek sada cerita inspiratif. Si mungkin kari banci petangkas kata di bata sisih man banta ibas waris sendah. Ikatakan maka lek skala setun ia ardahin ibas sada kalak bayak sisih kal pelitna bagai kape sih kakal kejamna ras usur kal kayak kalak bayak ainandai erbahan tuduhan man kerina karyawan sirdain ibas rumahna ibas sadawari nggolatih kalak baik enandai sebab benai sada tasna si isina emkap keping logam maka merawa-rawa ia ras nggo kape tuduhna kerina sirai ibas rumah nandai nako barang nandade ras ia penggong gargari kerina kamar silit ibas rumah nahdade tapi lalap ladatca ibas sada paksa anak setundai dalan-dalan ia ras ngadi ya ibas terus sada batang kayu simbur ras je idahna sada tas entah sada kantong si isina emkap keping logam. Maka senggetia babana keping logam dai ke rumah kata kena man bapana ugakin dai turi-turina maka datca keping logam handai. Maka perban bujur
ukur setun nandai, maka rasa anak nandai ia itaruh kena tas ndai man kalak bayak ndade. Ras kata kena anak kunde ndat canina. Maka rukur kalak bayak nandai ia anak ai gomis kali kena tena. Maka entah ku hitung nina cegai reh nina ija 25 keping nari nina. Gua apa yang gua buat dunde nina, gua bunikan du rumah du nina. Reh nina setun daerah anak-anak lang. Memang dai 50 keping ngenca isina inan kami ras hitung kami dai rumah nina. Aku late nina kalau bayak andai sekejam. Maka ku adukan kam nina. Maka emosi duana gendak ceritana seh meartina persoalan da ku pengadilan. Maka ngenca ardalan sidang akhirnya nina hakim kaskai situhuna emas ndusi benendai nina tare kalak baik andai 75 nina kalak baik andai. Tapi reh nina perbapan si setundai lang 50 ngenca lid ibas kantongin andai nina. Adi bagai nina hakim dai mas enda labo kam empuna nina. Mas enda kalak sideban empuna kam 75 dai keping dai emas dai nina. Maka arkiteken setunenda rasanakna goya pang terus terang mencidahkan kebujuran. Maka emas enda si 50 keping enda gundari empuna maka setun rasa anak nenda nina. Maka sengget kalak bayak andai ngau mulih aku rumah kerina cegai piga wari berikutnya ruhia dahina setundai. Biar kalau setundai selama ini dia kejam. Memang ia laner dahin i rumah kalak bayak dai. Maka mis buat natas dai si isina keping emas 50 dai mis kena ate naman kalak bayak dai. Tapi rehna kalak bayak dai lang. Labo aku mindo emas naman bandu. Seb nggo iputuskan pengadilan si kerajaan do nina. Tapi aku nggak kudatkan baginku lebih asang rega 50 keping emas indah nina. Nggak sadar aku nina. Nggak berekendu pelajaran simuliman bangku nina. Maka kai syuklakokan tuduhun syuklakokan man bandu sadakalpe la pas nina. Ateku gundari nari rastrusna ngeluh Kemalang man Tuhan, biar man Tuhan ngeluh alu bujur nina. Senina rasturang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Pelajaran si luar biasa. Pengalaman geluh si luar biasa si idah. Si banci si pakaikan di tengah-tengah kegeluhan ta setun kerinana. Kita pe entah balikan ibas pendalan kegeluhenta bagi kalak bayak si langa entah si tang-tangna mereda dengar ia ngeluh alu egois lah mikirkan kalak si daiban. Kita ugang adelik kami misalkan anak jabunta adelik kalak si misalkan si minjam duit ta entah megati kalnge artina laneli erga laneli sitik kalpe gegeh kalak simbutuhkan kita dai ibas ia membela hakna sebab misi gaspul inakin kira-kira. Tapi firman Tuhan ngatakan ca ibas perjumpaan tenda kalak si muniken dosana labanci sangap.
Tapi kalau singakukan dingin nading kendosana, ia lemi dibata kap ia. Ikelengi dibata kap ia. Luar biasa keputusan si buat kalak bayak si Selamenda. Ia termuru-muru tapi terkenal aru gelar kalak bayak si kejam. Si langit mikirkan hak-hak kalak si deban. Tapi mencari persoalan ku tengah-tengah kegeluhna, maka sadar ia. Memang engkau terlambat situhuna iar bahan keputusan dah, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Mumpung li dengan kesempatan engkau ia bertobat, engkau yang ngakui kerana kekurangan ras kuakap adi enda ipakaikan setun kerana i tengah-tengah kegeluna, maka enda sada pengalaman geluh, pengajaran, entah pe usihan man krina anak jabunta. Uga maka kita harus ndahikan pendahin sebenar, ndahikan kaising nate di bata. Adik kita uga setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Dan dukin ate nduk kemalaman ate. Dan dokin atendo pasu-pasu sukacita sirhi ibas di batai dai. Nina jenandai kunci na emkap dua. Sada ngakukan dosa. Si peduakan tadingkan dosa. Enda artinya bertobat. Uga sekala singgo ngalami, rasinggo ngalaukan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ia harus bertobat. Ia harus artinya geluh kemalangan man Tuhan, ngukurkan keperluan ras krina jadi teman kalak sideban ibas ndungi krina perbeben kegeluhna. Senina ras turang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Mari dage ibas kesempatan silik dengan ibas kita setun ibas paksa enda. Amin nagia kita engkau kerinana berumur lanjut. Tapi laboe erbahanca, maka kita lanai pang ngakukan dosanta. Mungkin dosa-dosanta engkau artina sekal artina tebalna, entah engkau sekal artina bagusna, engkau sekal buena. I tengah-tengah kegelunta, entah ekin artina engkau ayam-ayam geluta pe erbahan dosa. Tapi bagi katandai tiap lid kesempatan si berikan di bata marlah kita ngit nadingkan dosa maka lanai artina arah kais lakukan selamenda kita pela tenang, kita pela sejahtera. Mungkin pina kita pera kita kendala tekanan-tekanan guna megikan mungkin cakap kalak ibas kena perlagu langkah tak silapas. Adi ateta malam, adi ateta artinya bersuka cita, adi ateta sidat kriahan pasu-pasu di bate, maka siakukan krina perbahanan ta dosa-dosa anta rasi tadingkan. Ulanai kita ngit artinya ngeluh ibas kubang dosa. Gelahalu bagai simpar pas-pasu di bata ku tengah-tengah kegeluhenta. Sehijenda perjumpaan ta ibas kata di bata waris sendahenda. Mari ras kita toto. Bujur o Tuhan di bata ibas pak senda ngoi persingiti kami kirina setun rikutkan kecibal geluh kami itah dua bapa. Maka melalakal kekurang-kekurang kami, megate kala kami cidahkan, maka kami kala si engkau erkini teken, si engkau itebus Tuhan. Tapi ibas pelalang keguluna langa terdalankan kami bagi arusna. Arah katani sebagian kami, ipegegih kami,
Gelah kami persura-sura Tuhan di bata, ngakukan dosa-dosa kami, nadingkan kerina dosa-dosa, ras ngalokan kerina keleng ate, sukacita berkat-berkat sirah ibas Tuhan nari. Ibas gelar Tuhan Yesus singgogit ngali misal dosa siwan kami, reh kami ngendesken toto kaiman bandu. Amin. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Jumpakah kita ibas kesempatan sireh. Tetap semangat, ndalankan, ngeluhkan kegelunta bagi singena ate di bata. Tuhan di bata si masu-masu. Haleluya. Amin.